na uya kukukwa ajazi jamani, ajazi saa zingine nitasimanya kwa simanya niambire mara nyinga himino ajazi paka maelewe maana tasimanya. Hana kijana wani pakisa wani pamaneno gejilani na kiamba na sikiro tsungu sana hovizofika. Ana sikiro tsunguro hali wa kwamba yani anaza bahakala simana wao wajazi na haswa sana mjazi wa kiche. Unafikiri mtu akifika unuka lafika hijilani cha usanino ni yuyo kijana anaamba kukala wakatari hokala iye anashoma na ari hokala zafika kila sicha fungahe ndio babaya kiburani ukongo babaya kiburani ukongo wa nefa kupoza akipoza ari hopoza na anava haya haro nyumbani na na mame haro nyumbani ikikala beki zalinga jamaa kikala niye usukuli vibaruani sukuli naona manyasa zingine akilo kitatiza jilani kudima kukira vya ndio unadimoka kira mashaka pake kakala kudima kukira mitihani akibarabata visho akimargiza chafunga hakingira cha nane akimargiza visho kagwire sana na kakire vya maana alama ambayo waipata ni alama ya C- pro class cha nane lakini unamanya miaka hiyo class cha nane C- pia si pasi mbaya unaona simbi lakini kadimira kusongira mbere kwa sababu babaye wapoza mameye kana kazi haya maisha gaza kalani gashida jamaa akiamumbirwani mameye kwa na vino mwanangu kavinda dimikika maana mino sina wadimikare na babayo kana noni nivishobona shukari hata ikibidi taniwo ni side yeli haha nyumbani behakali handa makungala kijana kizingiza vibaruani kibarua cha kakwe cha kwanza ambacho wakihenda jilani anamba kukala wakala na gesafia kautelini na wakala na hakikisha chocho sapatacho ni muzini akikala na nduguze manyuma na manashoma kwa hivyo akikala na sikirero hali ya kwamba kwa hivyo minotana ndugu zangu kama ndashoma richani hende bidii maana babiao ni madawa haya iye babiao ni madawa kuna no manashoma na chakula kina malo haho yani wani pastori nyingi ambayo yakala yani ina matsungu ndani sana bewenderera visho kijana vibarua kiza kimbola hiyo ya hotelini haho haya kipata iria ya kapindi kwa kalo woro kaona atwa kudengeresha mika hena baskili nakumbukira kampuni mwenga yakale nambo za baskili na mika hema na dengeresha manahiri mana supply kwenye gago kala ni maduka kala ni vioski manahirika akipiga baskili na mika hevivi wengo jahungire madukani ajika alafunde mwana mukulu gonya ndo azanzishwa kazi na mapema yani wanzishwa chereni mutsanga takazamweta kudzimanye mwenye kala ni anadi bakuzikira ama nona noni pejilani wakwendera viria uyo kijana vivi haya mana kunoza mujengo mara haya vibarojo jakala pata hano mara za dikwa hano bachendera visho mpaka babaye kuna wakati akizaki akiuka ulimwenguni akikala sasa yeye na nduguze na mameye haya be visho akiza hata Malindi akipata kibarua vivisha kutengeza malua ja kutengeza malua vivi kwenye gaga kala ni magadeni gazunguno na noni visho ela chanjo maana kashomere vilio sana kwa hiyo uresi mtu akwambada kwenda kandi kwa kazi ya kukelesa ofisini sima tengezeni na kadi makudziendereza yemwenye bewa chapa visho ye kijana yamva hawere kala na mutuwa akimwendereza akimfisha form 1 form 2 form 3 ta form 4 unanipata haya na ye akalenda dimakudziendereza haya kitapatapa ya mngine rekala na toko nyuma na yachenda na ye form 1 form 2 form 3 ta form 4 yani washomesha ndugu za hahu ta form 4 baada ya form 4 mtu afuye mlungu mwenye maana kuna mwingine na yako kunyuma azitapire hayari ana wakizitapira yenye kuna mtu anaenda kazi kibarua kuna anazishomesha giro kozi ya malayo kuna anaenda kazi kuna anazishomesha giro kozi ya malayo fikana cha kwendera visho ta hujilani mulungu akiafugulira maana vibarua ambacho ni shaka kidogo vinaloleka mazitengezera nyumba zao zamana matengeza kila kitu cha kwao hata mana ziendereza mwenga wakala ni wakiche Irene Kilume ahake ni wakilume baada kwenda bembo na manyapia miaka ine ndakesonka ikayu ya nyuma akala mtu mzima akilola akipata msena wa kwakwe naye makika na tototo hariahu hayata na vizanaje naye hariahu kisha wahala kuchelewa kwa sababu ya goma shaka garigo kala haho naje hario fihahu lakini ambacho kina musirinya moyoni kiki cha kukala mameye watamuka na mlomo ya kimwamba kadima kumtsemberera akalala kadzumba kadziko halala na kadzumba kakuku
Jilani ni mame yo yanavugula mulomo anamba mino sinda kuza kuko bahanende kwa jilani nichenda ko tana ogana maziga no gamvula gana henda kumbola genye mo mferejini shawa hiyo sinda kuza lala kuko mino kala vizumba kala zukulangu mana phalana mini maze kuko mudzini iya kijana namba urotsunga mbono sikira mimi nasikira otsungu mimi kwa visho mimi nanonga muda wangu mimi kushomesha ndugu zangu gonya mimi nidarauliwe mimi zakala sina maana mimi tamama namba kadima kudza kwangu kwa sababu kwangu mimi here kwamba nikadzumba kakuku maana ikapatira wadimi mapeni gosare gokalana gapata ora na investi kwa nduguse anari hafi kuna nambola madawa kuna anarisa mudzi kuna na wakati ndo mara kuna nzala mara kuna no niye kila kitu niye kama saidurani mtu yoyosi wala noni tanduguze hahu mapata jeti ja form 4 yewa bakina cheti cha class 9 tu vino mameyana mwamba mino sidi makudza kwako mino kadza kulola nkadza kula musata kala ni mukongo kisha kadi makwenda namba kwa sababu nyumba ye ni hereka dzumba kakuku ajazi jirani unafikiri kino kakidi makumwenda mtu akadzalaga naweza naweza akilola gara gosina mbagaza gahenda atahozo fikira gonya mujazi anatamu kama neno mbaguta kisha kwa mwanawe mukulu ukikalona malani zonda jenga zawanzi hiyo sida kudza mino kadza kasinda kudza leno la kadzumba kwamba nikadzumba kakuku mino kwa sababu kakalona wadimi wa kujenga mapeniga kwako gosini panduguze nguvu za kwako sosini panduguze kakalire na akili ya kwamba ngoja niki akiba mino maana wakala kila ndicho patana mala nduguze mapate elimu cho ndicho patana mala kumzili kuriwe cho ndicho asena panoni ajazi lakini nikukalamu nafisha anaenu mwisho visa na vimbirwa mno shakila ina paka namba dama lola uwe mino yuno mamoki muchapa ndakala zahenda makosa maana mimi hazo nifisha beni hai nikilola kuhala na hala kuchelewa anangu tasimanya kala no madadi makushoma tayo form 4 lakini rero imi nangwa kukala mama kadi makunitsemberera cha usaka dzumba kangu ni here kwamba nikakukwe maoni asena munambaze gana kala ko gakupata kare ama wakizishura hatu sampuli za hiyo kwa sababu ajazi saa zingine manadi makumboza maneno makanwani akaone kwamba anatengeza kumbe ananonga kamare na uona kamare kwa kulia kwako oza kalona kwa sababu yemwe nao hayana mbirani nui muna gakirira gano maana ni maneno gakudhi moyo ni maneno ambago kagavira kumbola mjazi no kanoni mwa ye ora na viraza mbire haya kamona nangu ninu mzadi makufolu kwenu kwa sababu ya yuyu zipigeni mumle kani biashara mda mvugulira kala nikadzumba mda mjengera lakini yuyu mwanzi wenu ndambe wateseka kwa ninu lakini rero ana ngokala minosidi makudza kutsemberera kukwazi kulangu kala mana phala na mini madze kuku maana minosidi bakwendala nakadzumba bako kahala na nakadzumba kakuku darbeta mana muche uwe hori howe ulaniwe nakulani mimi nakulani takala kubamba nakulani kwa sababu kudima kubambira mwana wa maneno za gago